Nyuma y'uko yitabye urukiko, Ingabire Victoire Umuhoza ufite ishyaka ritemewe mu Rwanda yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ikaze ndakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru agezweho ujye uhita uyabonera igihe. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza nyuma y'uko yitabye urukiko kuri uyu wa kane. Ingabire Victoire Umuhoza ufite ishyaka Dalfa Umurinzi ritemewe n'amategeko mu Rwanda yitabye urukiko rukuru rwa Kigali mu rubanza rw'abantu 9 bakekwaho gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ahakana ibyo gutegura amahugurwa yaciriwemo uwo mugambi. Ni ibisobanuro yatanze ku itariki ya 19 Kamena 2025 ubwo yitabiraga urubanza nyuma yo gutumizwa n'urukiko kugira ngo agire ibyo asobanura. Ubushinjacyaha burega aba bantu ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha byo kugira nabi ubutegetsi buriho, guteza imvururu muri rubanda, kurwanya ububasha bw'amategeko n'icyo kwigaragambya mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ubushinjacyaha bugaragaza ko hateguwe amahugurwa yaragamije gukuraho ubutegetsi buriho yahuje abanyarwanda bamwe baba hanze y'u Rwanda barimo uwitwa Sumta wiyise Pepino n'abarwanashyaka ba Dalfa Umurinzi. Urukiko rwahamagaje Ingabire Victoire kugira ngo atange ibisobanuro nyuma y'uko avuzwe inshuro nyinshi muri iyi dosi. Iburanisha rigitangira, umucamanza yabajije Ingabire Victoire ko ishyaka rya Dalfa Umurinzi ryateguriye abayoboke baryo amahugurwa n'uruhare yabigizemo, asubiza ko nta mahugurwa iri shyaka ryashinzwe mu mpera za 2019 ryigeze ritegurira abayoboke baryo kuko ritari rikiriho. Yavuze ko kuva mu mwaka wa 2020 yahise ahagarika ibikorwa byo gushaka abanyamuryango, bityo ko ishyaka rya Dalfa Umurinzi ryabayeho mu gihe cy'amezi 2 gusa. Ati Dalfa yabayeho amezi 2, bari bujije gushaka abayoboke duhita duhagarara. Yakomeje avuga ko yatunguwe no kumva ko abantu bavuga ko mu mwaka wa 2021 abantu bakoze amahugurwa mu rwego rw'ishyaka kandi ntayo bateguye. Abajijwe niba baregwa yari abazi nk'abayoboke b'ishyaka rya Dalfa Umurinzi, yasubije ko barabarwanashyaka ba Dalfa Umurinzi havuyemo umunyamakuru Nsengimana Theoneste bagombaga gukorana mu gutambutsa ubutumwa ku miyoboro ye ku munsi wa Ingabire Day. Ati umunyamakuru Nsengimana Theoneste twari turi kuvugana ikiganiro twagombaga gukora ariko twari tutaragikora. Kuri uwo munsi yavuze ko wari usanzwe ubaho kandi buri mwaka wagiraga insanganyamatsiko. Yagaragaje ko utari ukwiye guhuzwa n'ayo mahugurwa. Umucamanza yasabye Ingabire Victoire kuvuga icyazi ku mugambi wo guhirika ubutegetsi hadakoreshejwe imbaraga, asubiza ko ntacyo awuziho. Ati byagorana ko mvuga ku bintu ntize, naba mbeshye. Umunyamategeko Maître Gatera Gashabana yavuze ko Ingabire nta ruhare yagize mu gutegura amahugurwa ndetse ko nta hantu na hato hagaragaza uruhare avugwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko Ingabire n'uwitwa Sibomana Sylvain wahoze ari umuhuzabikorwa wa Dalfa Umurinzi baganiraga ku bijyanye n'aya mahugurwa, bushimangira ko bari babiziranyeho kandi ko Ingabire yayakurikiranaga n'ubwo umunyapolitiki abihakana. Bwasobanuye ko aya mahugurwa yari agamije kwigisha abitabiriye ingamba zo gukuraho ubutegetsi bahereye ku bikorwa birimo kumvisha abaturage ko batubashywe, bahohoterwa kandi ko bafungwa. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa na Ingabire Day byari uburyo bw'ubukangurambaga mu baturage byashoboraga gutuma umugambi wabo ugera ku bantu benshi. Ahagana saa 9 ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 19 Kamena 2025 nibwo urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalfa Umurinzi ritemewe mu Rwanda akorwaho iperereza ku byaha bifitanye isano n'umugambi wo gukuraho ubutegetsi. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'aho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango ba Dalfa Umurinzi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko aya mahugurwa yarajyanye no guhagarika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire, urukiko rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba ibisobanuro yatanze byatuma akekwaho ibyaha cyangwa se ntakekwe. Urukiko rwasanze ibisobanuro Ingabire Victoire Umuhoza yatanze bidahagije kandi muri dosiye y'uru rubanza harimo ibimenyetso bimushinja. Urukiko rwasanze ari ngombwa ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Nk'uko urukiko rwabisabye, iri perereza rizakorwa mu byumweru 2 nirirangira Ingabire ashyikirizwa urukiko. Bavuze ko iburanisha ry'urubanza rizasubukurwa ku itariki ya 7 Nyakanga 2025. Nyuma y'ibyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Mu butumwa banyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, RIB yatangaje ko yafunze Ingabire Victoire kuri uyu wa kane n'ubundi ibisabwe n'ubushinjacyaha mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi be kugira
kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Banditse bati Ingabire Victoire Umuhoza akurikiranyweho hamwe na bagenzi be ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe ategereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. Iki gikorwa cyo gukurikirana Ingabire Victoire cyafashwe nyuma y'aho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango ba Dalfa Umurinzi ubwo yari yatumijwe muri uru rubanza ngo agire ibyo asobanura. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwakunze kuvuga ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Ingabire yafunzwe mu mwaka wa 2010 ubwo yari amaze iminsi ageze mu Rwanda aje kwiyamamaza amatora ya perezida yari ateganijwe. Yaraburanishijwe ahamwa n'ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ibyaha we yahakanye akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Ndagushimiye wowe twabanye, kora subscribe, like ndetse usangiza abandi inkuru. Usiga igitekerezo cyawe muri comment. Nitwa Denise Mbabazi Mpambara naho ubutaha.